Zdravo, ja sam Muamer za one koji me ne poznaju. A oni koji me poznaju znaju da sam imao dosta nadimaka u svom životu. Počevši još iz djetinjstva i kroz školu, uglavnom su me zvali Nuka, Nuki, u vojsci Nele, valjda po Krajliću. Pa onda nisu znali da li me persiraju ili da me ne persiraju, pa su miješali vi i ti, da li si ti, vi ili ti, ili šta su, pa su kasnije spojili to i ispade biti. Igrom slučaja da sam došao iz Amerike, zvali bi me američki bizon. Amer. U posljednje vrijeme radim kao konobar, nekih 15-16 godina, a važan za jednog od najljenjih i najsporijih konobara u ovom regionu. Ovaj posao sam počeo raditi da bi stekao radnu naviku. I stekao sam samo naviku. A toliko sam spor da kad bi neko naruči čaj, ja dok ga donesem, on se već hladio. U zimskom periodu to bi već bio ledeni čaj. A taj konobarski svijet, znate kako je, puno vas ljudi nervira. Teško je s ljudima. Dođe čovjek, naruči kafu, kaže produžena crna bez mlijeka. Jel to kao ima i crna s mlijekom? Ili recimo da sjedi čovjek u bašti, pije kafu i flaširanu vodu, dolazi njegov prijatelj, pozdravlja se s njim, ti prilaziš zdravo izvolite, kaže on, daj mi kafu i daj mi ovu vodu. Pa donijet ću ti drugu vodu, ova je njegova. Šta se trebam otet čovjeku vodu i dati tebi? Šta? Ima tako ti besmislenih stvari, ne znam, pitanja, na primjer, imate li WC? Možda je to normalno pitanje, za mene je nešto nelogično. Jer svaki objekat valjda bi trebao da ima WC, normalan objekat. A ja, moj prijatelj, tako, on je inače iz Minhena, njegov ime je Braco, on je držao nekad kafić, kada pitaju imate li WC, kaže ima skovan zahod tamo iza zgrade. Ali još gore pitanje kad kaže radi li WC, ne znam, bio je prva, ne znam je li Gaza rekao da dođe u drugu. Ali ima jednu godinu dana moja Raja me zeza za kosu, kao imaš rijetko dobru kosu. Kaže šta ti odeš frizeru i kažeš da me ošišaj za Marku. Majke mi toliko me zezaju da mi dođe da nacrtam kosu. Što? Kad one mogu obrve. Tako mi na benzinskoj znaju reći kao nemoj ovamo s cigarom, idite na parking. Šta će na parkingu, ja sam pješke došao, nisam auto. Jednom mi je jedan moj prijatelj prodavao novčanik, stvarno lijep novčanik. Rekao, koliko košta, kaže 50 maraka. Joj, rekao, otko znaš da toliko imam. Kaže, super. Jesi normalno? Pa bolje je 50 maraka bez novčanika nego novčanik bez 50 maraka. Jesam ovo dobro rekao? U životu sam svašta radio. I u inostranstvu isto. Igrao sam fudbala, svirao gitaru, bunario po tramvaju, a nisam to. Nema kod nas tramvaja. Ali u fudbalu je bilo strašnih scena. Možda najbolja scena je iz donjih ili gornjih Rajinaca, sad ne znam odakle je Pjanić rodom, jel to? Tu se igrala jedna utakmica, to ti je zadnja liga, tu nema ispast. I sad, pred početak utakmice normalno treba naplatiti ulaz. Znači ulaznice za utakmicu, ali to nisu tribine, to je pored puta, stadion, i tu se, dole postoji vrpca, ne možeš proći, dođe jedan rpali, on je glavni tu u selu, ima na ramenu redar. I kao 2 marke ulaz, sad pođe čovjek sa ženom, kaže, neću ja na utakmicu, ja hoću ugoste, ma 2 marke ulaz ako hoćeš, ako že prođeš uopšte. Bilesi i protivnički igrači moraju platiti ulaz. Ide lagano zagrijavanje, pred početak utakmice, kad vidiš jednom taj veliki čovjek, taj baba što je u selu, jel, nosi kapitensku traku jer on je sad i kapiten na utakmici, znači on je Tito u selu. Počinje utakmica, pritisak na sudije kao ovi domaći navijači, jel? I sudija znaš jak to ide. No 15. minut otprilike je penal za goste. Kad svi oni igrači domaći na sudiju, jesi normalno sudija što sviraš, hoće da ga udaraju čoveče. Jesi normalno kakav penal kad dođe taj baba, kaže, ajmo marš svi od sudije, rastere i razgrnu, kaže, aj marš od sudije, marš od sudije. Jes penal. De da vidim ko će ga izvesti. I tako. Šta je ovo? Zabrana zaustavljanje i parkiranje. Ajde se pomiriti.